Wari. Nah. Arin na. 5 minutes marami. Maya pabengi po kekongan. Yabe talaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Zardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Helen Gozun and family, Joel and Mary Ann Soliman and family, Flor Matias and family. Para ka ring mag-birthday, i Gerardo Manabat. Para king espesyal ay intenciones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Stephen Floyd Gopez, Camille Angelica Nuki, Ian Pauline Batak, Jelu and Christine May Manansala. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Rubia Gonzalez, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Max Herana, Ina Nicole Soriano, Emmanuel Pineda, Herminia Gatus, Rudy Malyari, Archimedes Kayanan, Francisco Velasco, Teresa Limon, at ding sablang kapatad ang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ning Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, familia ng Nina Antonio at Josefina Guevara, pamilya ni na Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ni na Bert at Angie Bautista, pamilya ni na Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ni na Zocoro Tiksay, pamilya ni na Eusebio at Norma. At para karing alang hanggang kapainawan, daring kapatad tamong mayangunabye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar Umali, Estrella, Virgilio, Monet, Pablo, Rebecca, Mario, Ulysses, Feli, Arnel, Alice, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganakapakarela, at ding sablang mete, ulining pandemic. At makanyan mo naman para king kaligtasan ning balang metong at king kaligtasan na rin kaya katamong frontliners laban king COVID-19. Our presider for this Mass is Among E.J. Cruz. Maria,
Inagyuning ipampo ng anak, kampo ng banal ay Espiritu. Amen. Mitmuya, king grasya, ing ginong Diyos at siyukeya. Ing lugod ng ginutang Yesu Kristo, manatili ang parati kay kayungan. At keka antimurin. Mititipon tamo ang timong anak ng Diyos at anak ng Maria, ban umpisan ng kikatamong panalangin, espiritual, para king kapiestan, ng kikatamong Indong Birhen ng Santo Rosario. Kapatad, pauli ning maralastayang sinugat kapanandaman, ing dibinong anak ng Maria, mawad tamong ining kapatawaran king Dios. Ikang memili kang Maria, ban magiging duning anak mo, iba't pa king kamumulan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang sipwak ng Maria, ketiking yato, ban mayat busya ing tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina king anak ning Dios, ban matupad ing pangako na, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, midalata sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalob mo ka rin kekangalipan, inge pasabing tula ning masanting nga pamisip at pamikakatawan, king kapamilatan ding panalangin ning Nuana Birhen Maria, mabiyasa kesa ng marap king kasalukuyan na kalungkutan, ban miras kami king tulang alanangga, itiaduan mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, amabibi at magari kambe mo, at ning banalay Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng propeta Zacarias. Sasabianan ng Ginong mayupaya, ing oras daratang na, potang ding taong iba't karing dakal a syudad, pasiratang la king Jerusalem. Detang menibat king meto nga syudad, sabianda karing menibatan karing aliwang syudad. Papunta kami Jerusalem, ban samban miya ing Ginong mayupaya, at ban manyawad kami king keyang kalam. Tara, tuki ko kaya kami, dakalang tao at bansang mayupaya, ding pasirat ang king Jerusalem, bareng samban ing Ginong mayupaya, at ban manyawad kalam keya. King panahon na ito, sabyanda, bisa kaming mirakayanan, king mayap yung kalma, uling abalitan mi, king ing Diyos yu, at yu kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tapo, ing Diyos at subusal tamo. Telakad ning Diyos, ing kayang syudad, king banal a bundok ning Sion. May git ning kaluguran niting syudad, king kaysano pamangbalen ng Jacob, o syudad ning Diyos, kaya kasanang pakiramdaman, king ing masasabi, mayap ngan.
isulat ko lalagyo ring bansang mapaminto ka na ako. Yabe ke ing Babylonia at Ehipto. Yabe kya naman ing Filistia, Tiro at Ethiopia. Karetang king Jerusalem manuknangan, tungkol king Sion, ding tao karelang sabyan, king ding sablang bansa, kaya lang sasakupan, at gawa nung masikanan, ning kakatas-katasan. Inggino gawayang listahan daring bansa at karing memalen ning Jerusalem, yabe na langan. Ding sablang manuklangan ka rin, dalitla ang ponterak at karelang sabyan, ing sablang kanwanan, ake katamong tatanggapan, King Sion, manibatan. Talakad tapo, ban parangalaning maya pabalita. Itangan po, papanatilyan mo kong maminto, king kekang kaburian, kako iturumong kekang kautusan, o Ginoo. Hallelujah. 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 Inggino mantabeya ke kayo, At keka antimuri, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Inyang milalapit na ingaldo ning pamanukyat na banwa, inari ng Jesus king lubna, ing marapya Jerusalem. Pepadalayang tubod ang makauna keya, at deti mintala king meto nga baryo ning Samaria, at sidyara ing sablang para keya. Dapot ding tao ka rin, ere tinggap, uling apansinan de, king pupuntaya Jerusalem. Inyang ikit dayti ri Santiago at Juan, ay alagad na, sinabira keya, Gino, buri mo ing patipa kaming api ibat banwa, bantapusan larete, belik danong Jesus at sebyana nala, at sinulong nala kingaliwang baryo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ginoo, buri mo ing patipa kaming api ibat banwa, bantampusan larete, benging Dios po kay kayungan, Benging Diyos po kay kayo among. malaos kayo po king kay katamong misa, ngening Martis ning 26, ining karaniwan na panahon, ating kay katamong pisa ning nanoy nga us kanina, eneman nobena, eneman triduo, ne? Triduo plus 1, ne? Triduo plus 1. King kapag sadyan, king kay katamong piyesta, ne? Kening 4 days tamong spiritual preparation, king kay katamong second patron, ing Santo Rosario, ne? Ing Birhen, ning Santo Rosario.
Balutaya itang kasebyan. You cannot please everybody. Ne? Balutaya ita. Maralas kareng kaluguran tamo, kareng pamilya tamo, sasabyan tamo ita, paga nakatakarela. You cannot please everybody. E balang tao, aburian da katamo. E balang tao, tanggapan da katamo. Agyang alatamang marok agagawan, agyang daraptanan talapang kayapan, atin pamuring taong karokan munaman ingyablas da king katamong kayapan. Ating taong agyang nanong maya pinggawan takarela, marok pamurin ing lawe da kekatam. Lawen ni Jesus king Ebanghelyo, makanyan rugoing milyari kaya. Ala ne manggewang marok karela, uli namo ning simpleng sangkan, ing ere kalahi, anya tutureng tinabi. Ere tinggap, king karelang balen ning Samaria. Ing Ebanghelyo, ngeni pong mumunangaldo, ning kekatang kapagsadyan, sa salamino reng adwa ng klasing panugali ning tao. Two kinds of attitude. Muna, itangawsan tamong reactive attitude. Ne? Akit tamoy ni King Ebanghelyo, reactive attitude. Nanong buri ng sabyan po, tang atin kang ugaling reactive, it is a fruit of our prejudice. Itan kay katang prejudgment o itangawsan tamong bias. King Kapampangan o King Tagalog, pamangiling, no? Pagkiling, no? Ding alagad ng Jesus king Ebanghelyo, lalong-lalo na, Santiago ampoy Juan, akayabe na kaniting eksena, medyo linto, ing karelang pangreactive. Uling eroburing tanggapan, king Samaria, anya tambing lang migsalitang mimwa, at migsuggest lapakan Jesus. Nanong sinuggest da? Gino, buri mo, pati pake ngape, ban kanita, dening taong etatanggap ke katamo, mga matela, mga paltus la, mga tampalasan la. Ne? Patampus tala kingapi, ibat banwa, ngarang migriak, dening alagad. Maralas kapatad, aminan tatali, kalupatala, di Santiago ampoy Juan. Reactive tamo pangaras kareng dakalabage-bage. Lalong-lalo na kareng negatibong malalyari kay katamo. Etapa man baloing tunay milyari, sasabitana. Etapa man linawe, ing maragula letrato, mamablastana. And when we say sasabitana at mamablastana, maralas negatibo, ing kay katamong reaksyon. Pangadi talapang manasakit de ngaliwa, misakab ka sana, mabaknal ka sana. Uling masyado tamong reactive. Agyang kareng issue ning lipunan neng kay reactive tang masyado. Potang damdaman mo yung issue, mo pamambalo nung naning resa-resa, babye na kang opinion mo. Reactive tang masyado. Ing meto nga bagay siguro amalyaring paganakanan ning Ebanghelyo, ampo Jesus ake katamong Ginoo. Ileletala dingawsan tamong biases. Leletala din kay katang prejudices, Ewari king pamagbalita damdaman tamo yan kareng news anchor, walang kinikilingan ngara. Bawalang bias. Uling po tangatin kang kikilingan, ala pa man, at tinakang tambing isipan. So kailangan tamo ilele ining katamong bias, ining reactive attitude, ban kanita lunto itang mas positibong panugali asukat ng biyaya ning tao. Nano ita? Itangaw sandang proactive attitude. Kabaligtaran itang reactive, ining proactive. Iniing panugaling Jesus, iniing panugaling maka Jesus. Jesus nung naning tuturo na, gagawa na, papractice na. Nya pinong tuturo yang kapibabatan, ya mismo mapibabataya.
Nung tuturuyang kapatawaran, ya mismo, maging mapagpatawad ya. Nung tuturuyang lugod, agyang kareng kalugod-lugod, pagkapilita ng ya mismo, lugod ya, kareng mga siya sa buntok. Ne? Jesus practiced what He preached, uling proactive ya. Tambing manos ga, at lakwas, ing masanting kang Jesus, paibandal, kareng dakalabagi at karanasan, ama kasumbagal. Neng kay kasi itamo potang reactive tamo makukutkut tamo, no? Bibabara tamo ketang karanasan na masakit ke katamo, alimbawa ating taong may kapanyabi mo ke ka tungkol ke kang postura, ke kang biye, ang gananganga pidaladala mo, kimpuso mo milako itang sakit mong lob. Mikukutkut ka at nakamakasulong uli namo ding tawong negatibo paglalawi kay katamo. O ting sukat at turo ng Jesus ngeningaldo kay katamo. Eta sapay bandal kareng bagi at karanasan ang maging sumbagal. Because they are part of life. Bisa kate bisa ating tawong tanggap kay katamo. Pero naburing sabyan nita, i-entertain tamo itang sakit lob ay dakataburing tanggapan. Ali, eta sapay bandal, kareng bagi at karanasan, ama kasumbagal. Na nyanong lawen taya, Jesus, makanano yang maging proactive, king milyaring ere tinggap king Samaria, simple mo yung gewana, nga naning Ebanghelyo, at sinulong nala, king sumangid, abalen. Sinulong la, ang tinamo nga lang milyari kang Jesus, Nung ating tinanggap kaya, they journeyed to another village. That's simple. Ating buring tanggap kaya, ating mimwa kaya, ating bisang mag-entertain kaya, okay. Sinulong la king pamaglakad da, papunta king sumangid da, balen. At karin lamig preach, karin lamig biye, karin dagewa yung dapat dang gewa, king Samaria. Mabiyasa tamo kang Jesus kapatad. Eta sana tatambayan ing sakit ning pilubluban. Eta panusignan ing maro kakaisipan. Learn to be proactive rather than reactive. Nung mantun tamo po sigurong kamalapit diling larawan at inspirasyon ning pamaging proactive, well obviously alang aliwa no nike katamong Mama Mary ingin duning Santo Rosario. Maria, balo tayo meging biye. Bibiru mo naman, king kayang meging pamanangu, king Anghel Gabriel. At magmula tinanguyay Mama Mary, ang gana ketang tauli ng aldo, ketiyato, dakalyang pigdalanan, mga sakit, at mga sakit Maria. King kamatutuanan, wari, atin yang 7 sorrows, atin yang 7 punyal, king puso na, ingindong Virhen Maria, niyatin yung title, Induning Mater Dolorosa, no? The Sorrowful Mother, dakalyang pigdalanan, akasakitan, Maria. Pero balo tamo nung kanino yamigmana, ing ginutang Yesu Kristo, kang Maria. Because Mary was proactive in every difficulty na kayang daranasan. Alimbawa, inyang iprofeta Simeon at Ana, sinabi na ing karelang propesiya na ing anak mo magdalayang kagutgutan king Israel at papatere. Akit may magkasakit ing anak mo. Nung kaya karasabyan ito siguro yan na kami patudtud, potag ing anak mo ating may propesiya na patende. Maria, masakit kayan timong tao pero she was proactive. Sinulong yaking biyena, agyang pigugunama na king puso na, dating mga sakit na karanasan, alalabasa na. She was proactive rather than reactive. So obviously, because Mary was proactive, ing anak na Jesus also was very proactive. Susulong laking biyera, agyang dake na ning biye, ing kasakitan at rejection. Let us learn to be proactive rather than reactive. Metong pong anonymous writer, sinabi na,
Be thankful for all the rude, obnoxious, and difficult people you meet in life, for they serve as important reminders of how not to be. Ding kanong taong makaburi kay katamo, tuturo da katamong lakwas maging mayap. Oy tasanay maging bunga da ding taong mag-reject kay katamo. Turo da katang mas maging mayap. Nya imbes na pagtuunan tang pansining sakitlob nung nano maning sinabi ra o rejection na pepakit da, continue your life, move on, sumulong ka, king biemo. Uling nungali, tandanan mo, for every minute that you are angry, you lose 60 seconds of peace and happiness. In every moment, in every minute, mimwa ka. Sayang itang 60 segundo din kang kapayapan at tula ketiyato. Life is short, remember, makanyan kakaba, ingbe. So, every minute should be a moment of peace, a moment of happiness. Maria da kaliyang piglabasan, pigdalanan, kasakitan, but her life were a life of peace and happiness. Bakit? Kasi maging negatibo, kareng hanggang rejection ning biyena. Makanyan mo naman ing ginutang Hesus Kristo. So remember, eta magtanam sakitlob king parang tao. For every minute that you are angry, you lose 60 seconds of peace and happiness. So in today's celebration, I invite you, my dear brothers and sisters, beginning today, as we also begin our spiritual preparation for our fiesta in honor of our Mary, the Most Holy Rosary, let us pray that like Jesus, may we learn, may we practice being proactive rather than being reactive. Amen. Let us all stand. Pakamalan kong bininyagan, king biyatamong binang kulang king tunay lugod, marapta king Diyos manigapu, kayang dakayana nakatamo king dibino ng lugod, nga tamong sumabi at manalangin, Ginoo, ipakit mo kay kami nung makananuming asa ni Aldoldo, ing tunay lugod. Ginoo, ipakit mo kay kami nung makananuming asa ni Aldoldo, ing tunay lugod. Para karing obispo at pari, atok lasandasana, ing neng mas maragul lababia kwalta, king ikapasno ring miserabli, lalo lang darakal ding kwaltang tatanggapan da, ban makayibye lang may git pa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami nung makananuming asa ni Para karing sablang magobra karing ahensya at sosyedad amitatag, ban sumawop karing miserabli, era sa ang kaminan paraking karelang sarili, itang makatalaga karing miserabli, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami. Para karing sablang uring kalulo, ding anak ang magkulang pamangan, at ding karelang miserabling pengari, ding babaying misasaling laman, aring karelang katawan, abuswando ring ating kwalta. Para karing bihag, mipakita ng ditak mumang lugod, para karing mga tuwang alang kayabe, nune ing ditak dang apangan, at ing pamagdili-dili, ipanalangin talaking Ginoo. Para kaya katangan, abinang makabalot king malatitang sarili, mibuklat ta sana para king ikakayap ding aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Nung makananuming asa ni Aldoldo, ing tunay lugod. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, yulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamo mayango na biye. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan.
Oy paming at subanwa, balikdan mo rin ing kekang anak, putputan mo ing kekeng kaymutan, yugse ing pansarili ming letsyan, buklat mo mis nang lualas ding puso mi, anong numo selikot ding dakalapiban dyan ing lugod, banakawangis miya ing kekang anak, Yesu Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, paning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting dawon karing gamat mo, ki ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, beit nening Birhen Maria ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan king metong ama kapagmulalang paralan, kabang darawang milake kareting ayin ning sakripisyo, mikabyus ke sana karing sablaming kasalanan, itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Inginu mantabe yake kayo, At kaya ka antimuri, yat na yoring puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matulid, pasalamatan na kamparati, numan karinoy pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kabang parangalan miya, ing Nuana Virhen Maria, mapalad yang dili karing sablang babay,
ing malabirhen na kang piniling maging indo, ning bugtong mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria, maging tunay ning indo ning kang anak, abeit ne antimong sala ning metong yato. Ulinita, kambe ning sablang kora ring anghel karing banwa, daralit mi, ing kang ligaya. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi pabanalan mulat palukob, king kekang espiritu, reting ay na daralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, bayo yami daon ko sang loob, king pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinape, pesalamatan akat pinuri, piraso ne, dinwang ne karing kayang disipulos at ngana, kananye iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, bidawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha ning kalis pasibayo yang pesalamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana. Kuanan niya iti, ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakon daya. Ing daya ning bayo talananggang tipan. Amibubu para ke kayot para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti, antimong pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana, inyangin ni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan, ing pamanyubli ng mebiya ning anak mo. Darahon miya kaya kay ting tinape ning biye ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, i kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipa ing banalabong balayan, makalaganap yaking metong ayato. Ban miganap yaking lugod, kambe ng Francesco, ing kay kaming papa, kang Pasiano at Florentino, ding kay kaming obispo, kang among piting kay kaming kura paroko, ding sablang pari, religyosa at magpari.
Ganakan mula naman ding anak mong inaus mong mako na ketiyato, anti na king binyag metela kambe ng Kristo, birakayana no mansana, king kayang pamanyobling miye. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria, ing Birhen ay ning Diyos, kaya benang Jose, ing kayang esposo, kayan tabi daling apostol, ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupuriyan dakat paligayan, manggaman king alananga. Kaya bening Indong Birhen Maria, manalangin tamo, kawangis ng Kristo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami king maligaya ng kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling ke kayong kayaryan at ing kayo payan at ing ligaya manggaman king alanganga. Oy pa ing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiyay ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, At keka antimurin. bakit tamong eni, mikakametong tamo po, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you.
Kapatad nyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiyaing amano mo, kumayap na ako.
Announcements. On behalf of our parish priest, Among Pete Valencia, we would like to thank the sponsors for this Mass, the CWL, LECCOM, and COMI, and the SJMM Choir for providing the liturgical songs. Last, but certainly not the least, we thank Reverend Father E.J. Cruz for celebrating this Eucharist with us. Let us give them all a big round of applause. Our schedule for Day 2, October 4, Wednesday, is as follows. 5:30 p.m., Holy Rosary with Biblical Meditation on the Glorious Mysteries to be led by the organization in charge. 6:15 p.m., Novena Prayer to Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, to be led by the Lectors Commentators Guild. 6:30 p.m., Holy Mass to be officiated by Reverend Father Pete Valencia, with the Saturday Choir providing the liturgical songs. Sponsors for this Mass are the Honorarias, the Catechists, and the ANF EMDC. On the feast day of Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, on October 7, Saturday, the Holy Eucharist will be celebrated at 7:30 in the morning. Thank you. Manalangin tamo, oy paming malugod, ngening tinggap miyay sakramentong iba't banwa, adwan mingke kang pakalulo, parati kesan ang magsayaking pamagmasusiking ligaya ning Birhen Maria, atok yan milasana ring keyang bakas, at masolong miyagom king misteryo ning kekeng kaligtasan, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, ing ipa, ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing katang misa mayarine, ume kayo, king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Tinging Diyos po kay kayo nga. Benging Diyos po ako.